nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 27 Ukuboza turazirikana Umutagatifu Yohani Intumwa. Muri kumwe na Dusenge naho mukanya. Nkuko narimbe babwiye, none tariki 27 Ukuboza turizihiza Umutagatifu Yohani Intumwa. Mu ntumwa Yezu yatoye mbere abikubitiro ni Petero na murumuna we Andreya na Bene Zebedeyi Yakobo na Yohani. Bose bari abarobyi, abatora bari mu mato yabo. Arababwira ati Nimunkurikire, mbagize abarobyi b'abantu. Yohani yagiranye umubano wihariye na Yezu, abihora mutima ye. Niwe wegamye ku gituza cya Yezu igihe yasangiraga Pasika n'intumwa ze ubwa nyuma. Ashaka kumenya izina ry'uwo Yezu yavugaga ugiye kumugambanira. Yohana wo kuvuga izina rye mu ivanjiri yanditse yivuga ati Uwo Yezu yakundaga niwe wahawe Mariya ho umubyeyi igihe yari ahagaze iruhande rw'Umusaraba. Niwe wenyine mu ntumwa wabonye imipfire ya Nyagasani. Afasha kandi Mariya gushyingura umurambo wa Yezu. Ni nawe wabaye uwa mbere mu ntumwa wemeye izuka rya Yezu Kristu. Mu ivanjiri yanditse, Yohani niwe uhamya iyobera ry'ukwigira umuntu kwa Jambo. Ati Nuko Jambo yigira umuntu kandi atura muri twe. Yohani Intumwa, Udusabire. Mwari kumwe na Dusenge. Mbere no kwifuriza umunsi mukuru abizihiza Umutagatifu Yohani. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Naho utaha.